namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, namuntlha of course hi ta continue na nyimpi leyi nga kona mani ya Dr. Thomas Chauke na ta mutsari wo karhi wa tibuku. Yeah, so last year mi nga ma hleketa a ku na xinyimpanyana lexi fambisana na buku yo karhi mi nga ma hleketa that post la yi postini of course loyara ya Dr. Thomas Chauke lava kha va kombisa ku buku leyi a va yi tivi mali leyi nga fika yi tsariwa hi Sydney Fetsi Maluleke kwalano mi nga ma hleketa this post last year. However that book yi vi yi xavisiwa last year yi vi yi xavisiwa buku a ni nga ha report because a swi ri confusing swilo swi ya kwini but buku yi vi yi xavisiwa without any issues swo mhaka leyi va hlurile loko va kha va lwisa misa lowu timhaka ta buku leyiwa last year ma yi kuma yana mhaka leyiwa hikuva va kha va kombisa ku vona va yi approvanga and stuffs like that and then from there hi ti 2 ta September yo tlhe yi hlamula yi tlhe yi suka kambe as you can see nga faka tsariwa this long post here va nga faka kombisa ku eka vaseketeri of course na valandzeri of course va Dr. Thomas Chauke and everyone kahle mi tivisa hikuva hi nga tsakisiwi after loko hi swi tivini of course ku ri ku na buku leyi of course yi ta ku humeni ya Dr. Thomas Chauke hi nga zangi hi nghena ngopfu or hi vuenti eka mhaka leyiwa hi rhandza ku va hi mi tivisa n'wina valandzeri ku ri Dr. Thomas Chauke va tinghenelerisi helo ka buku liyani. Dr. Thomas Chauke of course a va pfumelelangi munhu ku ri a humesa or a publisha that book hi vona va kha va nga twanangi na yena. So Dr. Thomas Chauke of course a va ngheni helo eka timhaka ta buku liya, so which means hi ndlela yin'wana leswi va swi vula ku veri na leswi nga tsariwa laha ndzeni vona a va tinghenelerisi and stuff like that. And overall hi summarize kunene va ku vona va tiva buku yin'we ntsena leyi nga launchiwa hi 31 ta August 2023 leyi vitaniwaka as very Dr. Thomas Masan Chauke The Tsonga Heartbeat yi kona kwala hi ta yi kha yi vekela a screenshot I think a yi lokuli leyi buku ya kona leyi vo ngo va tiva yona and stuff like that. And then so ku ndleka yini va vula launch ya yini i ku mi yisa lowa again a nga tsala the previous book a hi kombiseni la i launch another book sweswi. So as you can see kwala ka postara leyi va fika kombisa ku ku ta ku na event hi 3 ta September hi rini namuntlha kaso buku leyi ya launchiwa namuntlha ku nga ti 3 ta September kwala ku nga ta ka ku performa vanhu vo fana vo Manflo vo Solo Brothers na vo Dr. Joe Sherman va ta va ri kona va kha va performa ka this event. So ni vone ku tlhe ku vekeriwa another post yi nga ta kota ku yi olovisela swilo because leyi yi teka yi yisa ka link swi nga hi hlwerisanyana swilo swa kona swi ku kaso hi leswi. So event ya kona very is everything ximatsatsa as you can see. So hi yona event leyi va vulaka yona Dr. Thomas Chauke ku a va tinghenelerisa hela ni la ku ta kha ku launchiwa that book hi yona this event va yi vulaka leyi endliwaka a Joburg theatre. However problem hi leyiwa kahle leyi nga kona sweswiwa leyi of course hi nga ta va hi kha hi kuma ka akhawunti ya Themba Xinyori of course un'wana Dr. Thomas Chauke n'wi tiva loyi a tshamaka a ri ka keyboard is very good. So ku na point yin'wana nga fika a yi mention la leyi yi nga fika yi hi pfula matihlo la okay laha un'wana nga fika a vula la very Jacob a nga fika kombisa ku Jacob Hlungwane kona a fika kombisa ku there is nothing wrong with writing a book without authorization. It happens all the time actually swi legal and actually it's legal hi ndlela yin'wana as you can see. And then la yena i fika kombisa ku very the one in question pretends to have authorization which is false and completely wrong. So the issue la ku hi vona la very Fetsi Maluleke like i pretend as if ku na authorization yo va buku leyi na yi humesiwa hi ndlela yin'wana swa ku yo problem leyi nga kona hi ndlela yin'wana ku is pretend ku that book even na authorization ku ri kena a yi nga ri authorized leswi ti kombisaka swona. So mi nga nyika yo perspective about this matter ku hi sayiti ra n'wina mara loko ri impela ku hava authorization na mina ni vona swi ri wrong if swi endliwe na ku I mean like Dr. Thomas Chauke va pfumele na swona. So ha ri hi yo mhaka ko yaleyo loko ri mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.